Hello Paralok, welcome back. Akan ke video jonga teh akan ke video ngakwa ban itu ipi Paralok sepang ke tournament dengan ai hakas ngi SUTERDAY mah ngin go hakas ngi SUTERDAY ka ke tournament te akan ke tournament kum ngin lekai dengan itu ipi Paralok te ya ke price ngilak ban ai de ka UID mah da ka UID ngan ai ke price ka UID ke best kata ka UID ka join fee pat tang 6% pheo ka join fee te phila ban yo ta UID tangin pit pat de ka UID ka long kum no te pa long kwa ban oi fi ko we da phila ban support dengan ban kersan lang yang hakawe ka pon ngan la ban ai ching rape phi na mardon kini ki players ki subscriber ki ong bos phila da ban ai ka jing rap yengi ngila kwa ban spin ayo na mardon bisa ban top up ro hoi perlu kwa ban ai ngasnya sun etang ba tang ko wingan ong lada phila ban kersan nga ban support lai nga ban te hakawi kapor ngala ban ai ka jingrap mah lada pikwa hakawi kapor lada phila ban yarap nga ban support lai nga mah te chalo ngin pej no ya ta UID phila ban yo ka first price de ka UID Paralok te ya ka join fee patang 6% pheo te lada bitit ka UID par kum no am phila ban yo da ka ya ta UID phila ban yo da ka 6% pheo phila ban yo chi san hajan ru hajar de tang ba yang lekai de tournament tang 6% pheo iwe marwe mah de solo gameplay ngin lekai ka battle royale te sapet bhai ke ni video kna mo pitsa tu kum no ngin lekai ka tournament Paralok sapet bha ke ni ke information ling ba ke ni ka tournament hakas ngin SUTERDAY sapet bhai ke ni information sapet ke ni ka list ngila dep ai ni mah ke ni la thong ni am sapet bha ke ni te chalo ngin pej pat je ka UID phai sap ta chalo pangin pej no ya UID kasut ka account ka AK47 ka scar don pej perlok ka cik ibang kan ka UID mah hakas ngin SUTERDAY ngin pilek kai ni game day ka bathok ngamam mah perlok te sisa de ka sisa ka tournament ni don hakas ngin SUTERDAY tang ka 6% pheo ka join fee le 6% pheo ka join fee ta ngin pej 6% pheo ka join fee pej out tama pej sing ibang ka UID UMP ro ibang plat pej to skin ka don em sa join mah Paralok sa join pej ka 50 real level pokar don Thompson pej ka don cing ibang ka UID le pej iwo don to M10 iwo don hanya one punch kan te sapet Paralok UID ka long kum no mah pej ibang plat ka UID hakas ngin SUTERDAY ngila ba plek ka nek ka tournament hakas ngin SUTERDAY ka fitan 6% pheo de try ka join fee pat ngin ban ai de ka online payment ne kuno te sapet ba pro ndai ba thong ngama ikan ne sisa ka de ka sisa collection part iki dress kena pej au ko pa pandel ron par pej pro jing ibang ka ba ayo te ka ID sapet ba mah tang 6% pheo ka join fee Paralok phila ba tang 6% pheo Paralok sabu pra player la ma play kaya kan ka tournament sabu pra player haka 6% pheo ka join fee mah pej ka dress pat to mo ching pang ya pila ban text personal dengan WhatsApp pila ban call personal dengan mah join ke WhatsApp group chunga de Paralok join ke WhatsApp group kram pinyo ban text personal dengan ban call personal dengan mah pe tu mau bicing ibang UID te Paralok come on de join no yang ke tournament mah join no yang ke tournament si kersan nang Paralok yang ke channel chunga tang 6% pheo ka join fee new R level kena ke UID ke day new R level mah yang juti pat tama ibang la juti ro don kebut don tu ka yu
ke imut. Oh भाई साहब के imut. Oh भाई साहब. Ilol rudan. Oh भाई साहब ke imut. Oh teman. Cingi bang. Hak sengi SUTERDAY mah, sengi SUTERDAY. Laban personal nga kana pinyo aplik kaya kini kan tournament. Pej kan mission rudan deh. Tournament pat ni la ba plek kaya ka po live stream changa haga sengi SUTERDAY ngi don live stream melek kaya kini ka tournament mah. Te sawan pej ka stream kana pinyo ban join melek kaya kini ka tournament. Please bon Paralok ya apa pej kini ka video changa. Te wan join no ya kini ka tournament haga sengi SUTERDAY. Te ya kedu pat next video changa mah. Setek personal ngai kini. Ta ada pikwa information. Please bon bye bye Paralok ya kedu pat next video changa.